Woi, lah boga lauk etem. Bismillah. Gede. Woi, kita teh mau sarapan atau ya heuh. Ilah mau nyuk sangu deula jang si ade yuk. Bismillah, sacentong. Guys, ini ada daun poh-pohan gitu, guys. Dulu. Luar rese daun poh-pohan menghalangi setan. Menghalangi sangunya. 2 centong edel, 2 centong, guys. 3 centong, beh, mantap. 3 centong lah ya. Sacentong, aku satu aja makanya jam banyak-banyak. Wow. 2 centong edel, guys, mantap. Guys, kita boga lauk etem, edel, mantap. Yo, guys, lauk etem hiji gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Ila. Woi, Ila teh mau sarapan, mau makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, mama lah, woi. Ada peuting sambal leunca, terong, cangkang tangkil, ede lauk etem, guys. Habak, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sarapan di jam 7 pagi. Sarapan sama makan siang kayaknya nggak ada bedanya ya. Hai, satu. Mau ah. Sambal lencanya pedas ya. Enak nih. Ini daun poh-pohan, guys. Enak, guys. Gede-gede. Di Pandeglang banyak daun poh-pohan, guys. Ira mah di Cilegon ya. Pengen beli daun poh-pohan manikmat harus ke mall. Karena emang aya. Habak deh, habak. Mantap. Woi, ada meong ila, woi. Kita kasih kepala. Ini deh. Mau orang teboga sendok lah. Comot banget, guys. Delnya.
nyerap ya boy sambil loncat dengan cara tampil. Nah, sambil loncat pedes ya. Ini sarapan apa lapar ya? Neng. Nah, boy. Ini baru mana? Aduh guys, nikmat nanti ya. Habak deh, habak. Nih harus amat. Hambal nak. Dagingnya. Nambah terus ya nak. Kabita euy peuting. Aduh.
Biasanya nambah tuh dek. Nambah. Pacentong. Beli. Beli. Enggak. Mam. 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 Belum makan. 5 centong. Sini dia makan. Enggak, Pak. Apa guys? Udah. Coba ada yang mah kalau belum 5 centong tuh kayaknya belum gimana gitu ya. Terongnya manis banget. Mau. Jadi tulang, ini tulang. Aku mah tuh nambah ya, ungap aku mah. Bisik ungap. Habak dah habak. Beres santasan banget. Edel. Mantap. Aduh, aing dah telat. Edel. Beak 5 centong guys. Tambah di geset nama. Woi, alhamdulillah ya. Sarapannya udah cukup guys. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.